Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşavana ji heftê mehê heta çardê vê mehê, çardê meha Ocaxê, wisa tayîn kirine gotine hefte a ê ku dinyayê nabînin. Heftaya kora ye. Îca kan binerin heqîqî kor kîne? Heqîqî kor ew ên ya heqîqî kor êk em bi çava dibînin em bi aqil nabînin. Heqîqî kor em in, kan wî binirin yanî. Kor çi ye? Korbûn çi ye? Niha di serî de Xwedayê Teala Qur'anê Kerîm de Sûretê Beqera ayeta 155 da wiha emrîferman dike. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dibe mevaniye dünyayê hink ajwe bi birçîbûnê, hink ajwe bi tirsê vesaire vesaire em we imtihan dikin. İmtihan dikin. Ayeta piştî wî ayeta 156 da dibêje ki اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. İlk belakî hat serê wî biraz şükürdar. İca Xwedayê Teala meaniye dünya imtihanê ye. Hinek insanerî pîvî seqete, hinek serî wî seqete, hinek aqil seqete, hinek zengînin, hinek feqîrin vesaire. İşte maalesef em xwe nabînin ticarî êk xwe dibîne ez wê nabêjim, ez bi aglabî yani bi pirayî dibêjim ama em ê qarşî xwe dibînin. Çawa ku em ê qarşî xwe dibînin, ê qarşî me jî me dibînin, em jî eyn dikin ji wan re. Em ewil xwe bibînin yani. Ka em korin ya em nekorin yani. Esasında gerek em kavak me insanê kor dî gerek em di cara şükür bikin, çend cara jî dua bikin. Yek ji ber ku em nekorin van çava em dinyayê dibînin gerek em şükür bikin bêjin ya Rabî te me kor çê nekiriye. Êdî diya gerek em ji wan însanê ku korin em ji wan re alîkar bin, bi destê wî girin, ji vî derbasî wî hel bikin vesaire. Ji ber ku Rabbî Alemê ji me re xêr yaz ke. Em çi dikin pê herelo korê pîs. Korê pîs. Gavak em jara bêjin korê pîs, em gunahkî pir mezin kar dikin. Xweda Teala wê kor kiriye. Xweda Teala wê nûrê ji çavê wî derxistiye. Ama em baş bizanin ki Xweda Teala me kor kiriye ji xwe hay me ji me tune. Esas kor kî ye? Xweda Teala Sûretê Beqera da texmînem de ayeta 18 da dibe Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fehum la yerciûn. Kerin dibe tek naçavan, korin dibe nabînin. Abekî em ji wê sinfê bin. Em çi nabînin? Em heqîqetê nabînin. Em meznaya Rabbî Alemê nabînin. Em meznaya Hazreti Muhammed Mustafa nabînin. Em Kuralê dînî İslamê nabînin. Em Kuralê însaniyetê nabînin. Ama em ji korar dibe herelo korê pîs. Kero filan kesê ker em dibêjin filan kesê ker. Em nav lê dikin. Filan kesê kor. Çiqa gotin ki nexweş e ne wisa? Qoto em jêr dibêjin. İnsan pîvî evke qoto em jêr dibêjin. Demek ki me ti tiştekî ji İslamiyetê fehm nekiriye. Xweda Teala emrî ferman dike Qur'anê Kerîm de dibêje ki leqaba ji hev re nebêjin. Ama maalesef em leqaba ji hev re dibêjin, em navê xerab bavê dikin. Navê Elî em bin Elû. Navê Mihemed em bin Hemû. Navê Ahmed em bin Ahmû. İşte hele fiziki olarak ku seqetîkî wê hebe ji xwe tamam e. Me zef dikir em midî nav lê dikin. Xweda Teala aqil kî wisa daye van hafiza carkî ku balê tê xwendinê fehm dike. Xweda Teala wisa aqil kî daye wan hele hinek dêv bav hene pir ser seviyê xwe disekinin vanê ku seviyê wan em bêjin hafizin. Ez jî nas dikim hene belkî hafize elektronikçi ye,
تعمیرات اشتاد که مرک حافظه بیا اوقات مرک حافظه بیا مامور و وسایل گل لکتشت دخاینن مکتبه آنه مکتبه کورا دخاینن اما ام بچاوی خود دنیا دبینی جا ام ناخاینن حتی باره ام بوشن هلا ایک چاوی هیه و قرآن کریم خوندیه و قرآن کریم که سویسا دیوار اول دیوار دالاقان دیه ولا دبیم قرآن خوندیه قرآن خوندیه ما تو قرآن ناخوینی پیک ناینی بگی من تو کوری قرآنی از نخوینم از کوری قرآنی مه دقت بکن هنک تشت بتجربه علمی تپی دبیجه دبین کی که انسان کور تجاری خانسر لون ناکف افجی معجزه کا رب عالمیه ام بیاجی باش بزنم که رب عالمی دجی کی دادستینه دجی کی داجی ددوان مثلا ایجا حقیقتا مرب ایرو گرک به پر تشتا جوان کورا عقل بسینته دی داریوان بوان رایه اوا داویجه جی پیوخ دبینه هی پیوخ داویجه جی پیوخ دبینه هی داویجه ایمه ام گرل وان بنیرن ام به یاشما خویا شپیرا ام درس بستینن ایمه ام لپیشیا خو نانرن ام دچن مادی جی مانوی جی گره ام لپیشیا خو بنیرن ام جوان کورا عقل بگیرن درس بستینن جا از هیویدارم که ام جوانه انگلی را انگلی چت به برابه به ام آلیکار بن اساس انگل زانی چه اساس انگل نه اوکو چاوی مرف کور به پی مرف سقط به گوی مرف کار به و مرف به ککه کل بیشن خبردان اساس سقط بون اوکو مرف میجی دا سقط به هر میجی ساغلم به او مرف میجی اوناش خونه مرف سقط به اساس سقط بون اوه اساس سقط بون اوه دوی دوی که مرف مزنا خود قبول نکرد دوی دوی دا مرف انسانیتی قبول نکرد اما امزانه حنکی خلقه کن کورو کرو ام گننه خدای تعالی بیا و امتحان که خدای تعالی مجی بوان امتحان که دبیش کبان انسان القارشوان و جواب بنیانی چکام دقیقه وا چاوی بگیرن دقیقی جانا تدی تمثیل وراد بکام دقیقی دیگه من سایگی دروشی فلان بیوان هم دقیقی چاوی بگیرن چکاوی چاو بانی چکام دقیقی درن دروا چاوی بگیرن بکوریتی ام بردا هرن پیچه من نواله پیچه من دریکنه پیچه من ریا خوشه ریا نخوشه کوچ کنه ام او شوان فهم بکن که وانا بچه وینه اما ام دنیا نابینن خدا زانه پریم ام نه دنیا دبینن های مش تشتکی نمایه پریم ما به منفعت دنیا گرتیه ما خوشش بیر کریه اساس ام گننه ام والله ام بمرن والله في مالي وملك يا في صبي بالدنيا بينا وان شايدانا بالفري من قيوان شايدانا مرة ورا ابكي اخرته ناخر يعني اجا ما تشكي براج بو خدا به وانا خدای تعالی جوانا خیر دنوسی نجبرك كورن اما خدای تعالی في شعبي دائمه وحقي في شعبي ما برسي بجت في شعبي تشكر قنا وان انسان كور لاخرته يجي شعبي خنا صور من شعب تنا تشكي شعب دنيا نبي اما ام شعب دبينن ام حقي في شعبي شعب ربي عالم يعني ام فيها بفكر شغلاني ام بفكر ولا مدرسه كي مازن درخن ولا ام نفكرين av buyurun disa av buyurun debe çu seferi di saat keri beri قد فرقنا منها وانتبه من الدخيل وخشيدا وانت تمام اماتي خدابه